O mātou o atu I luma le no whaali I o lau o fio I le ava ma le mingao I te taua I le nei taia. Ma mātou vala au atu wha mole mole ta ma liu liu walu mai au fofonga se e talia le tapo I ngā lau whanau. Wha uina lo nganga pa ia le nei mawhatanga le tua ma le nei Sauniga ina ia manongi mea uma I le whaafofonga lau o fio. We pray, Father, that you anoint this place, that everything we do will give honor to your name. We thank you so much that we are able to come before your throne because of what Jesus has done for us. Yesua manu malo Yesua mato vala awatoni. Amen. Marato le ua whaafonga le kālesia I le sa paitun te nei sa fonga inai nisi o tō whinga lo ia o tātou ngā luenga ma ta auto mai ai mo le vai aso antoa me lea ua tuni nā ule ona le tua tātou te leo mawhat. Tu maule malu Iova e whawau. E fia Iova I ana men whai. E sila mai o ia I le laulangi o nanga tete ai lea. Me pa I atu ia I maunga o na pupusa ai lea. O te pese ia Iova I lo nei o langa. O te whai pesenga I lea tua a o uola. Ia le tua I nei mana bang pa ia ua tai moene le tato Sauniga le Lauga le tai au. E tu mau wale mamalu Iova I le whanga e tia e whaavau. E tu mau fo ilo na alofa ma lana whamanianga ia e te tato uma e whaavau. Whamanianga ma whamanianga nei o whamanianga le tua molo na nu umo I tato uma. Ona e mwhai ona o tato moua ni whilo inga mina tato wō o uso, o halo ma whanau, I lea tau sanga, ma lea tau sanga. E tatu pēnei fo I ma lea ona le tua, mai a se tālia le nasa pati o tua nai,
Yani fu tato toi filo i malanga mai Australia. Wilawa no fapeto to mai Australia ya o to tamfa le kale sia Wellington Samoa. Amen. Mai natu le netu la tayao ia aveilo leo e fai masui o le tato e kale sia. To sila mai foi longa nei e wo suisa fa inga tato a sapati le tayao mai tulanga o le tato lisi launga. Ia wa mato iluma nei ma le sunga le whawhengainga, ona ia Tusitina, Faiumu, ia o vea ia ma sui ave whiau le netao e moria mali whiau le tua mo i tātou. Mai a vea lalo leo e whai masui o le tātou mautanga ia e whawhela atu leo sunga le whawhengainga. Natu leo ua tau mai whanua ia le sao leo sunga ma le whainga malanga i le anga le leo le tua. Mato ta tonu le foi tai ia ala la vole tu e fa pe e o Sauniga foi le tu le sunga ia wa se fa fi nei sapat ia fa mania le tu e la sunga ia fa fi tu le sunga tu nei a Ione e fa mania tu o malo ia o no ta so yo to pituno ia le o ta to fi nei ta to na i lope a umal ta to sapat il ta launga fa mole mala sunga. Ia whawhele atu la malanga lava le mauomo o tau, ia iali tatununga ia le o tau maua mailu leo, ia te whaatalofa te atu tau lava i le tau o malanga. Ia ato foi manisi o le maua atu nungei lo swafa, ia a oe a siasi me fo le leisa pati, whaatalofa atu ia te oe i le anganga fia fia. Whawhele atu foi le tatu e kare se masaniai, i matua ia me se foi ia a tato malo pe ona ia tato fatasi nei foi taia le sunga whawhengenga ia tua au ia ma le whatua ia ngafua ia me se foi ia le tato senga tua ina ia ma nisi foi o tato mahuta e nei taia o le mahoto tu swafa tato foi tato te leo fatasi nei ma le sunga tato whawhengenga lo fai malanga atu foi e launga le tato e kalesia tonga ia ia ita tonunga lo mania fo i la tau ia mai talo fo i nei tai au i lau whawhong anga ma ia masau fo i whalongo i le whiau o Sauniga na ona ia whapea o na whao penga ina i tātou ma ia whao no ina lo whiringana ma lo tātou talia ia se mea le leio la tātou whalongo le nei tai au ia avea le mo i tātou a tātou iei teimi whaingatai le tua ia te whatātou roi natu le whatalofo le opa ia tia whau ma lo se fua i fo na le sau le whawhengainga ia te tonu e teimi tātou toe whelo e fo i malana au ona natu le netu la tai au ia a whela e atu le pa ia malu tātou e karisi atu o malawa a te akoni on vaenga lua o le autolvou i o lawa nea tātou whanau ma lo se fua te ria mai fia to umale le tai au tātou tāpua i whatasi le tua i Sauniga o lona sapati natu le ne tai au la tātou tu lai whatasi tātou vi ia e lofa maleanga leo le tua le vi inga spulu o le tu spese ia vi ia e lo wanganga. Tai. Mama
lo tō malu, tātou tō tuli mai, tai tātou le talo. Langona le whaafetai, langona le whaamanu, langona le vi inga e fo i atu I lau fio. Pei o le nei pese sa mātou langi whetai ai le tua. Ia vi ia pea le tua e au le malosi umalava. O loa lofa e whaavavau lea. O loa lofa le nā le tua o te itai mai ai lo lātou soifua, ma se o mātou wola, o mātou whiloa I fia ma le manuia, I le nei sa pati mātango fia o e ta pena, ma e whaia mō mātou. Malava le tua. Whawhetai le tua lau pule whaasoa, ta inga mai o la lātou soifua le nāwa e aso, tiute ma whaiva, la wasinga, sa whenga I lau nuu, tiute ese. Le nei o mātou whiloa I fia le nei tai au, o le se tala e whaanoa noa, e nao le tala o le whawhetai o le whaamanu, e fo I atu I lau fio. Whawhetai le tua I le avea oe mō mātou tua. Whawhetai le tua ia Iesu lo mātou o lii ma lo mātou whaola, le na maliu ina ia māngalo ai o mātou tangata na sala. Whawhetai te ita inga mana lo nganga pa ia, e whaatonu e whaasino e ta I mātou I ala tonu umalawa le tua, ina ia mātou sa vade tu sa malofi ngangalo. Whawhetai tele mo nesa pati, whawhetai le ea, o le timu, o le la, o mea ai, o vai o lava lava, mea lava le tua. Mātou talia ma le nganga whawhetai, o malio mātou tangata I lau fio, o na me sili o e ta pena e whaia mo o mātou tangata. Whawhetai le mātou mawhutanga, mātou usua malo le tua, o mātou whiloa I fia le nei tai au, sili e whasiringa malosi le tuai, ia se singa fo ina I a inga, ia o mātou whiloa fo I le vi inga e lau fio. Mātou mātutua, whapena ona whata o toli mauta malawa ona ngase o le tino. Maso o se tasi lava le tua, mātou te talo ia pa e toi lau wha malolonga. Le tō whine fwoi politina ia I lain le tua, e fwoi losa. Ia, mātou manutua, la tau le tua, le mātou talo ne tai au, te alinga fwoi manisi le tua. Wha mole ia pa ia tui ai, lau wha malolonga. Mātou whiloa fia fwoi mo lau o auna le tua. Tama whanau fwoi lau e kalesia Wellington Samoa. Ia, mātou fia le tua. Whawhetai o mātou maua lea wanoa, e whawhonga lau nuu malau ainga, e whapenao na launga mai se upu, ina ia ta ina I mātou umalawa le tua, I lau fio le nei tai au. Whamanuia ia te ia le tua, whamanuia foi, whamanatu lan tāpi ngana nei tai au, ina ia aru. Le upu le tua I whapena na pa I mai o mātou te ngata ta pena o mai mātou umalawa. I le ola ma le manuia o e ta pena mo I mātou. Whamanuia mātou umalawa le tua, whamanuia wha inisio, whai ona mo le awa noe, mata mai ei lunga upenga ta whailangi. Whamanuia o sa patia te lātou umalawa. Ta rie mātou whamangalo mātou se, I lau swafa Jesu. Amen. Alau atui tātou te akono ma tula I mai mo le au ino tātou surua I mataulanga, whaftai.
tātou talo mo le taulanga. Le tua ua taulimaina se fuluai ma taulanga o le tali lea au tangata e tusa malowanga le leima lo walofa ia i mātou. Na e tausia ma whaamalia ina i o mātou loto i le nei vai aso. A wau mea uma lava e o le soifua o mea ia lawa fiu. A le nei tai au le atua o mātou a watu le nei taulanga ma o mātou loto whaafetai. Ma la mātou te talo whaamole mole tama si e talia la mātou tapo ingai alai i taulanga le nei tai au. And as we give this offering this morning, we are mindful of the greatest offering that was given, and that is the life of Jesus Christ. And we want to thank you and honor you for your love for us and the blessings we receive. Please receive this offering. Whamanuia le nei taulanga, ia tere nisi e si la fia oe, ma maua le whaolatanga, e ala le foa i au tangata, o no Yesu. Amen. Alofa lava. Ia, o te iloa o lo tu lai atu iluma o le fata le nei tai au. Ia, e le o se malanga po se mea sa fufuina. Ia ona o tulanga e tutupu i le nei so i fuanga i tono ainga. Ia o le o mafua ai ona maua le nei avanoa. Ai whaataua ina le nei avanoa. Awa mai le tua e tātou te toe Failauga ai I luma o le tua I totono le tātou ainga nei. It has been very long. I think it was over 30 years since I left this this country of yours, our church here. And le fato atu e maua leo le avanoa e toe fo I mai ai. Ia ma maua nei maaftanga. Ia e whata alofa atu ai la, I think I am honored. O se whaaloalo maualunga, ia ua tu ina maile nei tai au. E mawhaiona o solivaleina ai, ia le whata o le atua I totono le tātou e kālesia nei I Porurua. Ia, e matango fie fo I le vavai atu I fōlinga, ia te lole tele o nisi o tele masani ai, ia ai olo mai tawina fo ia I la tau sa whapeona mafuta I taimia o iei nei. Ia le atua o le tau mai, ia o le mai tawina lava le soifua manuia, e tātou mātua mātutua, ia ai mai se fo ia halo mawhanau, ia o e sa mawhaiona Failauga iei, ia taimi a o tātou mafuta I lo tātou e kālesia, ia le utau si la fia o te whawhetai e la le avanoa. Ia o leana tō si la fia o le sunga le toina ia semi, ia o ia lea sa tatau na folo ina le upo le tua, ia e watu la le whaftai tele lava, le sunga le toina whaftai mo le whaaloalo, whaftai foi le whaaloalo le sunga le whaife au, e mai se susunga I toi ina, ia wa mai ele nei whaatangana o te tu la ia I luma o le tātou e kālesia, because even though we are pastors, it doesn't give us the key that we can preach anywhere we go. But I'm so thankful that I'm given this opportunity this morning. So I want to thank your pastor and your elders for the opportunity that I have to share the word of God this morning. E tā ua ia le mātango fia ia le whemalanga I tangata, a malanga nei ia tangata I nei o toi atu I o. Ia ona whesirisiri lea foilele, ia ai whamatala mai la nisi tangata, ia ai fau le whaalongo foilele, ia ai whaftai o leo mwhaiona mai tawina le nei tai au, ia nisi o I tātou, ia sa le masani ai.
O le taimile nei o lo o mātou ngā lulue I lunga I Brisbane, I Australia, ia ua se fulu ono nei tausanga o mātou I ai lava I ekalesia leo lo o mātou ngā lulue I lunga I Brisbane. I think it's the end of this year will be our 16th year in the same churches that we are serving in Brisbane. E tolu ia ekalesia o lo o mātou au nei I lunga I Brisbane. This is the north side of Brisbane. So if you happen to travel to Brisbane, once you cross the river, the Brisbane River, and then if you are going north, that's the north side, that's where we are basing and we are working. I nā lai tu tonu o Brisbane e tu matu e tolu ekalesia Samoa o lo o iai tu tonu o Brisbane. I le tu matu ia o Scarborough, ma Deception Bay, ia whaapea fo I North Central, o ekalesia Samoa lana e tolu, o lo I le tu matu o Brisbane. The many Samoan churches that you hear in Brisbane are on the south side. O aula le lunga le north side, o lo o vaia ia ekalesia na o Scarborough, North Central, ia ma Deception Bay. O lo o manuia ia la mātou fo I ngā ruenga le lai tu, o le atunu. Yeah, if you happen to travel to Brisbane, I invite you to visit the north side. Come around and visit our churches. We are happy to have you. Pe a whai e tō te malanga atu I lunga I Brisbane. Pe a whai e tō te tāwhawhau atu. Yeah, as I said, it has been a very long time. O te whawhetai ai fōi. O te whanoi atu lai sunga toina. If I'm standing far from the people, I want to come closer to the people. Langai, ya foi nei. Mantua asole I Samoa. A tātou whewa I voilea. A e tau tala mai tu lai mai sa vali lumo nisi. Whai mai, au ke le mawhauwhau. E whai alasi o whewhe pēo sa vali lumo toi ina le. E langa lau te lata e siri ia ma mau e se mai. Ia awaine a whaina ia le tū lea. Ia o te iloa. A ma Failauga na o avese ina le mai lea. Is that okay? Yes. Okay. Whawhetai. Ia, whawhetai mō lea wanoa. If I am to preach just one more sermon, what would it be? A whai e ia te aulea wanoa o te launga ina ai wana o se tasi se launga. E au mai o le launga muli lea o te launga ina. Whamata o le a lea launga. If you happen to be in a sermon that will be the last sermon that you hear, what sermon will you love to hear? E talitonu foi. That's one of the reasons. That's one of the sermons that we will love to hear. The second coming of Jesus, because this is the greatest hope that anyone could have. Atonu e te manatu I fo o le au launga ina le launga lea o le toia fio mai o Yesu a wai le eise isi mea e mana o mia e tangata o lo tato wha moe le toia fio mai o Yesu. Maybe you will think of, you're thinking of preaching about the death and the resurrection of Jesus. The most famous verse in the Bible, awawa whaapelava na lo whamaio le tua laulangi, wa ia au mai ailo na atali e toa tasi ina ia le whano se tasi ai se a, na fio mai Yesu ina ia ola le tangata soifua. Maybe e te manatu o le launga lea. E te tau o na launga ina. If you are given one more sermon to preach, what would it be?
this morning. I'm going to speak to you about something that is very simple. Le taole nei a faia le ai se si ava no tatou te toe Failauga I ai ai le ia fio mai Yesu o te mana o te tala noa atu ia I tatou e whaatatau I vaenga te tele nei e lua po o whea lava le mea e te alu iai po o whea lava le context e te iai e te mauai lava. There are two rituals of life that everyone shares regardless of our culture and our circumstances. The two rituals. Sorry, see if I sing akwari. The first one is hello. Malo soifua. Talofa. Po fea lava le atunu e te ari ai. O a lava si o manga e te ai. Everyone will say hello. O tangata umalava e whaatalofa. And the second is goodbye. When you live, it doesn't matter if you travel to the Middle East, if you travel to China, if you travel to any part of the world, you will always say goodbye. Everyone understand. Hello and goodbye. The Bible says that we say hello when we are born into this world. Le ale taimi e whapeona whaatalofa ai le tangata soifua, o le taimi te soifua mai ai le soifuanga le nei maleola le. Any person that is born into this world, you are saying hello to anyone that you reach. I taimi tātou te soifua mai ai le olanga nei o taimi nei e tātou te talofa malo le soifua. And when we say goodbye, it's not this goodbye that we say now. If we depart from here, I say to you, yeah, we'll see you again if God is willing. That's not goodbye. A goodbye is when you say goodbye to someone that you will never see them again. And that happens when we die. Ile soifuanga o le tangata. Ile taimi hi ua ile soifua maleola o le tangata ona o tātou whaato wha ailea. But I want you to notice between hello, when we are born into this world, and goodbye, when we die, there is a one thing called life. Maole mele nao te fiatala noa tua ia te oe ile tai aole nei. If I don't have a chance to speak again to you about the message from God or the word of God, I want to speak to you about life. O te mana o te tala noa atu ia I tātou e whaatatau le ola ma le soifua o ia te oe aisea, because that is the only thing that you have and have a chance to do anything that you want. Pau lava le nā o le mea e mawhai e o na whai lau whilwhilinga ma e a iai. Le soifua ma le ola. A tono te whapeane le ai o le soifua ma le ola e mai le atua. Yes, life is from God, but it's given to you. What are you going to do
with it. And that's what I want to focus on this morning. O le mele na o te mana o te tala noa atu ai whaafetai le atua. O leo te maitau atu. I le toa tele o tātou mātua mātutua. Wa loa loa le soifua. Ma le ola whaamalo tautua. Whaamalo le ono sai to tonu o le ngā lue ngā le atua. And I can say, you live life to the full. Because you're still here. We've been through a lot. Tele mena o tātou o mai ai, tele ala sa tātou wasaina. Au te whaftai I le atua I a te oto. O leo te saulava. After more than 30 years, o lea lava. Tau te alala mai, ma tau whaamalo losi. I le ngā luengale. I ele tua. But I want to talk to you about life more because we still have life. E ui lava wa tele nei tausanga, ai lava le soifua ma le ola ia te oe, o le wheau nā o lo fina ngalo le atua, ia e si le fia. Ma owi loa, before we say goodbye. Ai le yo o mai le taimi, tātou te mālolo ai. And knowing that we say hello when we are born into this world, and when we die we say goodbye, that makes life so, so vital. Pau lava le taimi lea, e mawhai e ona e whaia se mea. O le taimi nei. It is now when you have life. There are so many people who do not care about life. They live life. Do whatever they want. But I want to remind you that God has given you life. And I want to challenge you this morning. What am I doing with my life? Amata le ale me lea e tau mawhai le atua e mo moli mai a te au. I want us all to read this. If you're able to see, I would love to hear it. We can all read it in English and then in Samoa. E mawhai tātou whai tau mai e le whamtalanga le ale atua whamole. James 4 verse 14. 1-2. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Pese alo o towola. O le puaola valea ua ariali mai se tu waso ititi. Ona mou wailea. What is your life? Fai mai lea fionga lea tua. Le ola ma le soifua nai a te oe e peio lea. You are just a mist. Okay. When you boil water, you know that vapor that comes out of the pot. That is your life. Mana tua le ele o le ao le ke vai akule wa uli mai le ao mai le langi le ai ele o le na. Oro o tautala ile asu le e sawilunga ile puna o lea. And if you see that, when it comes out, that's the only time you see it and then disappears. And God wants to tell you this morning that that is you. O le wheauna leta mo whaile tua mo molia I tātou I le tae au le nei, because tomorrow is not guaranteed. God says your life is just like this vapor, this mist, that you see it and then disappear. O le ola le nā o le tangata atonu tātou te whapeane. I am 30 years old, I am 50 years old, I am 100 years old. Praise God. But in the scheme of things that God has prepared, created, you are just a vapor, water, vapor. Nā tātou lava o lea. O le asu, o le puao, le e sau mai le, ile vai. So if that is life, a whailao le soifua le malawala, just imagine, a whailao au lea. Wow. What am I doing with my life if that is it?
O le ala le mea le mana o mia le atua o na wha manatu ia i tātou. Because God also said in Psalm 103, verse 15, this is one of the Psalms that a lot of our older parents, they go loko. When I study at college. And when I look, I want to know a text in the Bible. To save me from going through the books and try to find, I ring my mom. I just said, Mom, fia foi le mau foi le. Yeah, ka umai lo le lo kinga, ya walu lo le. Yeah, and then I go and study. Yeah, was saved le nga kai mi akoa. But this is what God is speaking to us in Psalm 103. It says, the life of mortals or humans is like what? Like grass. They flourish like a flower of the field. Whaimaya, o le tangata e pei o le mutia o naso, e pei o le funga o le vau, e whaapea ona funga mai. Now, it's not talking about the flower that someone plants, a garden, because those flowers are tended. They look after. They cared for. It's talking about the flower on the grass. If you see the grass, you see some flowers, some grasses provide flowers, beautiful flowers. You know what happened? Once you walk over it, what happened? It's gone. That's you. O oele na. Fai maile tu e wha manatu ia i tātou. Ne te iane ua wha apesa isi. Lea yo leo kere kai lava. So ngofo kua I o lea e tele le taimi o lea maua le malosi. You are a mist. You are, God says, like a grass, a flower on the grass. Just appear and then disappear. Now, na mo mai malu atu. So why am I preaching this to you? Because God wants me to tell you that the greatest gift that was given apart from Jesus Christ is the life that you have. O le mea lo fasilia le atua mo oe e se mai le awina mai o Yesu Keriso o le ola ma le soifua na ia te oe. And what is God saying to you about that life? O le ale mele mana o le atua e finangalo le atua e ta'u atu ia te oe I le ola le na ma le soifua le na ia te oe. As I said, I praise God for our older folks who are here still around. Praise God. What is God saying to us? Because if akusai kako ile asu, atusai tato ile flowers, o le ale mele fina ngalo ai le tua mo oe ma'u ile tai aole nei. God wants to remind us the life you have. You appear now, tomorrow is gone. While you are still conscious, be thankful. A o ia te oe lava le manava. A o ia te oe lava le mafau. A o ia te oe lava pe te ala mai le tai au ma le tai au. Whawhetai le tua. Because you are like a mist, as God wants to remind you. So what is He telling us to do? Can we all read it? Can you see it? Read it one more time. English and then Samoa. All share a common destiny. The righteous and the wicked, the good and the bad, the clean and the unclean, those who offer sacrifices and those who do not. As it is with the good, so with the sinful. As it is with those who take oath, so with those who are afraid to take them. E tutusa ona o mea uma I tangata uma. E tasi lava le mea e o I le ua mio tonu, ma le ua mio leanga. I le ua le lei, ma le ua mama, ma le ua le mama. O le na te whaia taulanga,
ma le na te le whaia taulanga, e pei o na o le tangata a mio le lei, e whapea foi o na o le tangata a mio le, e pei o na o le na te tautō, e whapea foi o na o I le ua matau le tautō. What is God telling us here that everyone gets, whether you're good or bad? There is one fate for everyone, for the living knows that they will die. Sorry to talk to you about death. But God wants to remind you. Everyone. Peke a mio lelei, peke a mio fa'alilolilo, peke a mio pio, peke a mio kongu, e mai le tua, e tutusa umalava, tātou. I le mea lea, o lea, one day, the mist will disappear. One day, the flower of the field will be walked over and disappear. One day, your life, you as a person, will disappear. O le ala le finangalo le tua moe. If this is life, we will ask the question, what's the use? Pe a whailao le soifua lea e tusa ma le finangalo le atua, ua nao peo se puao e ali maima mo watu, o le ala le winga kako ke olai. A tonu e whapeane nisi, ia e siri ei langa aungi. Whanau mai se tu low lava. No, God wants to teach us something very, very important. While we have life. While you're sitting here, you're listening to me, God wants you to do something. Ao e whaafofonga mai lo leo. E ele mea lai fina ngā loi le tua moe. A o tātou manawa pēr le ola. Ma le ea ma tātou maua le ola. E iai le mea lai mana o le atua e tau mai a te oe. Awane e whaapea te ami o tonu na e whaapea le walofa mai le atua. E whaaleva waso. Awa te manatu ane te ami o le angana e whaapea ane le ai le mana o le atua e le alofa mai le atua. No, life is a gift from God. But God wants to make you aware that that life is the only thing that you need to do something about it before it disappears. E iai le me fina ngā loi le tua ina i o tātou whaia mo le tua. So, what is it? Let's read this together. This is one of my favorite passages in Scripture. Ecclesiastes chapter 9, verse 10. And this book also, this chapter also, I want to encourage you to go and read it because it talks about us as human, as people. Can we all read it together? Ecclesiastes 9, verse 10. Failauga e iwa fai upa se fulu. Fai mai a, whatever you find to do with your hands, do it with all your might, for in Sheol, where you are going, there is no work or planning or knowledge or wisdom. O mea uma wa e loe whaia e o lima, I nā whaia ia malo malosi, a wā ele aise ngā luenga po o se mā fau, po o se iloa, po o se poto, I le tuunga mau, o loo e alu atu iai. Here is what God wants you to do with your life. Since you are like a mist, since you are like a flower on the field, that you appear and then disappear, God says, enjoy life. Fai male malosi lo wola. Awane I whaonga whaatamatama lo wola. Awane e whaatamatama I le whainga o se mea whai mai le atua. Fai male loto iai. We are in the transition time of offices in the church for the new year. I don't know what God has asked you and you refuse.
don't know. Because I have seen what I have discovered as a pastor, that when we come at this time of the year, we always find people who makes excuses for God. E tele na matou fesili atu e mawhainga e whainmele. Sorry, wa umang whakakia mea mako ainga. E mawhaina e whainmele. Sorry, I can't do that. I don't know what to do. But God is telling us, while you have life, do it with all your might. And if we are making excuses before God, wake up. One of the problems that we have in churches these days, I'm talking about the Seventh-day Adventist Church. We struggle to find people to work. Wa pe fōringa mai e onge le kare si e tangata. Wa tau sa ili nisi e whaia le ngā luenga ai se a, sorry o ke le avangoa, sorry o ke le avangoa, sorry e fuafuangan makoa i ngā whakakia mai ale lima kausanga kaluai, ngā ke i ale ua whai mal pepelo. So what is God telling us about your life? What is God telling you? And why this could be the last sermon? If this is the only sermon that you will hear before anything could happen, what is God telling me to do? E mai ia le tua I a te oe. Can we all read that together? Have a blast while life lasts. God means it. Pai mai le tua, o mea uma ua e maua I o lima. O mea uma nai o lima, fai mai le tua ea. Fai ma le loto iai. Sa o ila ia le ora whale iku, fo le kofinga. Le mansa moa. O lo fatu lea, o lo loto lea. Ia kai miu kalonga, wangalong koe ku kokong. Ai whai mai le tua o mea uma wa I o lima. God is not telling us, go and find something to do. No. You have it. Whai mai le tua, everyone has something to do for God. No one can say, I cannot do this. No one can say, I don't have a talent. No one can say that I'm sorry, I don't know how to do that. God says, there is something in your hand to do. Lan me fai. E me le tua. Fai ma le loko iai. Fai ma le loto iai. A wale fai whakamkama. A wale fai au ngā whapea te la wa kofi mai au e le karisia. Suri ia ua kaulanga. Ai ngā ngā le koe kofia, kofinga ngā le anme kupu. Ke ia le sore sau se fai asi pisi. Do we see that? What is God telling you this morning? Are you going to continue to make excuses to do my work? You have something that God wants you to put into practice. Whatever you have in your hand, God is not asking you, go and find something. No. Whatever you have in your hands to do, mea sulu mareulu. Aware fai e fia ia komiki. Aware fai fia ia fai au. Aware fai fia ia po ai lava e mi ai fai mai le tua. Whatever you find, because what God is talking about here, He is talking about honoring and serving God and do everything for God. So He's not talking about you
go and find something, a puki maalu e fi ai, and then o sa paki. No, whai mai Yesu, whatever you have in your hand, do it. Young people. One of the things that I often hear about young people, I'm not saying it to you that you do it, but I'm telling you what I heard. They always say, church is boring. I don't find interest in church anymore because it's not entertaining me. No, God is not asking you to go to church to be entertained. God is asking you to go to church and serve God with all your heart. So and so. No. What is your life? God says, you're like a mist. Wow. Mai mau peanga whape mai, pe ia oe le ao uli la le wha. Why, it take a while for the ao uli to disappear. No, God is not pointing to the clouds that you see in heaven. It's talking about the vapor that comes out of the pot when it's boiled. And when you see that, you don't see it, it's just a few seconds and then disappeared. That's your life. Are you making excuses for God? God wants to remind you. There's only one life. Pai wale mai kai minga e kau ke conscious ai kai minga e kau ke kalango ai. Te mileto te mai fei tato fono. E isi kai mi. Pi e siri aku le pao ao le alu le fongo ilo le pao ao le sau e fai. Me e kaunga fai. E kalesia. Mana ole tua fina ngalo le tua fa manatu ya te oe. Kasi lava le olanga Yahweh. Don't put it away. Don't put off the serving God. No. God is calling for you. Whatever you have, you don't need to go and find something. No. Whatever you have in your hand, fai male loto iai. Ai se awa o se oli, o le oti, fai maia. When we say goodbye at death, that's it. You cannot do any more. It doesn't mean you might think, when I die, I'm going to go to this place, because there are so many teachings that when you die, you go somewhere else and prepare yourself for eternal life. No, God says when you die, that's goodbye. There is nothing you can do when you die. But there is something you can do before you die. E ele mea nai e ia te oe. E mawhai ona e whaia. Awa te whaatari se ioti. Whai taimine. Now I want you to ask yourself. Don't ask your wife. Don't ask your children. You ask yourself. What do I have that I'm not putting into practice for God? O le hale mele ia au, o leo ke kangua. Ki nganga whai maile kare sia se o manga o mia ngisi, lai whai maile ai. Si sau se whai whi au. Le ai se i kai kai ia. Pivu lele a kai kai lor koi, oi, ia. Se ki lar kamala ka kuoi whai. Ai ngā ngā umar kamala fie ia, io lar me whai. Ke ia le ua polo mamao mai. Fiu e wala au mai. Sau e ka loko i, nei, it's all right. I'm okay here. Le kalesia. O le fina ngalo le tua mo oe le tae au le nei. Life is so important. Le soifua ma le ola nai a oe, not because you are worthy to live, no. You are a gift from God. But before we die, God says, have a blast.
fully e puki kongo loku. You know, sometimes we think, e kau ke oi o kau ke fia ia o mai iwa. No, so we fia kongo I. You can find joy in the church in serving God. Let me tell you that for sure. You can enjoy serving God in His church. You can have fun in serving God. E te fia ma e oli. I to tono le kalesia. Ile aunanga ile atua. E tau te ne whātari se tato woi o kama I lolo musika. Alu loa le ai. You can have fun here. God is saying, whatever you have in your hands to do, what is God telling you? Don't wait. Do it with all your might. Why? Because when that life is taken away, kaput. Nothing. There is no place, as many teaching that if you're a good boy there and then your spirit will go to a next level, if you're a good boy there, no. The only level we have is the playing level. There's no other level. When we finish this, playing, wait. We disappear as God is reminding us this morning. Whatever you find to do with your hands, do it with all your might. I want to do you remember? Remember, Jesus claimed He was the Messiah. And the Jews rejected it. They did not like it because this is not the Messiah that we were hoping to be. But when everything is finished, when Jesus' mission was finished, He was about on His last journey to Jerusalem. Do you remember the story? You know the story because it's Christmas very soon. And when He about to enter Jerusalem as a King of Kings, as the King of Kings and the Lord of Lords, that everyone will know that Jesus is the Messiah, you know what He got to ride into Jerusalem? It was the little donkey. Did you know that story? You remember that Christmas story? Mailole asini. But something very unique here. Because if you read the story, when the donkey was given and Jesus was about to get on the donkey, you know what they did? Those people who believe that this is the Son of God, the Bible says they have their garments put on for Jesus to sit on and to ride on. What is the message here? That's the best they could do at the moment. No one ran to find something for Jesus to ride on. No, whatever they have on them, maybe some of them has just came out of the shopping, had a new coat, had a new pair of clothes. And when this happens, the Bible says that they cast it on the donkey and on where Jesus ride. Why? Because they knew this is the chance of a lifetime. The only chance they had for the King of Kings to ride on, to enter Jerusalem. What is that saying to us? Wow. What do you have? Huh? What do you have? Are you doing what the people at the time of Jerusalem did on Jesus on the donkey? Or are we just standing back and are we going to stand back and watch? Or we want to be in the action? I'm sure you will be one to be in the action if you happen to be there and you believe that this is the King of Kings. Te loa ana whaapea tau te iai umai o lewa wha mao nio Yesu o le tupu a tono lona winga e. La ua kupo angi meo yake oe vaku se ia fio mai ai lea.
Because o kākou Samoa e kau si malo. E kau kere a mai se fala vo i le whape le ai. O mea le leila e teu. Ale al whavelave I. It's what you have that needed to give. So what is God telling you? Whatever you have, give it. What gift do you have that God is asking for? Now. Don't wait. Life is a mist. It will disappear. Tomorrow will be gone. Tomorrow there's no guarantee for you. The next 5 minutes, the next few seconds, is no guarantee. Yes, we are planning to. As we plan, if I lunch, yes, we know that but what happens if we don't make it there? And that's the point of what God is telling you. Whatever you have. Mea ngai lo lima le ekalesia. Faiumu le atua. Awa ki whaakari se I kula I mai ai mai. Awa ki whaakari se I whaapea se I kai ai mai le makanga luenga ngo walaku lea. Awa ki whaakari whaapea leanga lea ke se I longa e maliero o loko le whaiwhi au po le kai koe inga po koe inga whakoa au. Anganga aku se I whiua ia. Se I loa ia la wali inga le. Oh, it's not a wali illa, it's God you're saying it to. E kau ke leo, o le atua e ona le kalesia. We often want to treat the church as ours. No, it's not ours. It is God's. O le kalesia le neo le mafuanga fo le na po ai lava e aluatu, ai o mai lava ai sea, o lo o tausia pea e le atua lana e kalesia. Ai mana o mia e le atua tangata o le ekalesia o mea uma wa ia te oe au te whaatali. Se o tai au te whaatali mo lo taimi. There is no time for you. Now is the time that God says now. Young people, if you have something to do for God, don't wait. Now. Now is the time. Le kalesia po le alo matua le me e whaftai le tua. E le whapea fo le makua lo whapea ua. Whapea ia le hei ia malo lo ina. No. E ngā lue lava. Aisea. Because life is so precious. And I want you to remind yourself that I am so precious. I am so valuable to God that God wants me to be part of His work. Le kalesia. Ai awhai o enga ua kosoro whala voi le leo. Ia, se iangai aku le. E le se kua ngai. E le se kua ngai le kalesia le tua. E le ingi si o mai ngai le kalesia. E o ai o ngai o le kalesia le tua. E mana o mia tangata o le kalesia. O na ngalu lue mo le tua. I encourage you. God wants to wake you up. Hey, yala malolo mai. Ai o la le kai me ke o ki ai, se tu lo. Yo la me fai. A malolo ai ke wa uma fai mai ele to ye se poto ele to ye se nga luenga ele to ye se ma fau. There is no wisdom, nothing we can do when we die. Now is the time. And that's why, if this is the final sermon you hear in your life, what are you going to do with your life? I think already I think I'm going to finish here. Just want us all to know that there is no regret. There are times that we, kuua foi lele, e nga happen au se mea wale mawhainga whai se mea, ke I are for me. Salamoa ngai loa ai. That's why God is
waking us up. Hey, if you have something to do for me, now. Don't wait, now. Ai ese me fai mo le atua, tai mile nei. Awa tau te whaatari, se I whongore ka le sia. You don't need to whape se I ronga e kofi whakoa e ngalue, no. Come and support. Sau e langolango. Sau e whai pei ara kanga kalai e komiki. You know, sau ma le support ma losi e whawivia o whape langa lai rei kofi mai au. No. God is telling you, whatever you have in your hand, the Mia, don't find something to do. No, do it now. Whaia manu o ia te oe le awanoa. I want you to consider your life. O te mana o ia te oe, e te ma whau lo lotoa o ia te oe aia. Am I giving what I can give? Or I'm half giving? Amatou a vea mea life mele tu o a mea ngai a oe whai, o lai ave isi aia. Ma kuare kala whasa mua voile. Tongi le mua ea. E ule afa. E ngā alu le o ka whaalongo ku peu kala sua voile le. E o ko ingala e kongi le afa e ulea. Le mua. Oh. E meile atua. Kongi a koa. Awa ke ua fua le afa. Tongi. Tongi le atua. O le atua e taitaina e le se me ka ofio le afa e whapenge ke ua le ne na fa mele atua. A mai oma. Fai ma le loto iai. Manu o ia te oe le avano. While I have life, God is asking me, and He's pleading with me to do it with all my might. We're going to stand and sing our final hymn. I think our final hymn is about Erevala Awalofa. Is that our final hymn? Yeah. Le la tātou tu la ima tātou pese. Le pese lea. But I want you to consider yourself. You know, just look to your own self. Don't look at the other person. If you have a boyfriend or a girlfriend or a husband and a wife, don't look at them. Just ask yourself. Am I giving all? Am I doing the best that I can? If not, God is waking you up this morning. Do it now. And if we are doing it now, God is well done. Continue to do it. It's not end yet, because our goodbye, and the most important thing about God's goodbye at death, is not a goodbye. It's a see you in the morning. See you later. When you look at death in the Bible, it's not talking about goodbye. But as a person, we know, oki se si tu lo, fai maliu se si a kauke fkangisi fo kalo fai leto. So far. Ma fo angana na fai atu Yesu o oti la salo e me Yesu. No, he's not dead. Lazarus is sleeping. And when someone is sleeping, you know you will wake up again. That is death. When you do the will of God with all your might. Death is not a goodbye. Death is a see you later. Let's be upstanding and sing this beautiful song. As God is calling us, we respond to God. Don't respond to me. Respond to God. Elevala awa lofa a Yesu. Elala a mo e mau.
mau fa mai le tua sau ia te au. Sau ia I lo ainga o to ua mawhatia o maia o lo nau mai la vala au o to ua sala oh my. If God is calling you, if you are on the couch that relaxing, God is calling you. Hey, come. Give your best. Give your best while you can. Have a blast. Have a blast in life. Enjoy life. Be fatali ea o le mai o le mo o e mau be le langona e alona alofa mo o mau sauia I lo ainga o to ua mafa tia o maia o lo nau mai la na vala au o to ua sala oh my. Church, God is calling you. God is calling you to do what you can for Him while you have life. O loo wala au le tua ia te oe e whai le ngā ruenga manu o ia I tātou leola. Le tātou langi ina le whai upumulimuli o le tātou bese lea o na tātou whai oe le au te manao e te iloha e sila fia oe. Ma le mea o loo finangalo I le tua mo oe. You know what God wants and asking of you this morning. I want you to respond accordingly while we live. Ma fau ilana fola folanga na faya mo o mau waya fa amangalo atato sala mangalo o e mau sauia I lo ainga o to ua mala tia o maia o lo nau mai la na vala au o to ua sala o mai. Le tua whawhetai lo whamanatu. Whawhetai mō lou lui mai ia I mātou. Waisi la fia lau a fio mātou loto. E le mawhai foi o na mātou alo I luma o lau a fio
o loo sila lauafio. And as you remind us the importance of the life we have, Father God, we want to give all. We want to say, here we are. We want to do the best we can while we have life. Le tua fai e te si la fia, se tasi o ilalo ifo le nei fale. O maua le fai me musu. O maua le faa tele ngese. Le tua faa mole e so ani mai. Faa manatu mai a i mātou. E iei le ola, ai faa o ngā manu o ia i mātou le ola. Father God, we commit our lives to you. Thank you so much for your patience. Thank you for the opportunities you've given us to serve you in your church. We thank you for Jesus. Thank you for your church, that we are able to serve you through your church in everything we do. We pray, Father, we're so sorry for the many times that we are not fully committed to you. But as you remind us of the importance of life, we commit ourselves. While we have life, we want to do the best for you. Help us. Give us the courage. Fesoso ani mai lui mai fa losi mai matou. Ina i o matou faia pea lau ngā ruenga. Ma le loto ato. Ma fia e fai lau ngā ruenga. Manu o ia i matou le avano. Bless us all this evening, this afternoon, when we depart from here. May your blessings be upon us. Keep us all safe. Fa mole le tua, fa manuele nei e kalesia. Fa manuele au na fefe au. Sunga i toi ina, le mamalu le e kalesia, mātua mātutua e maise le whanau, ma le au talavau. Le tua talo i au whamanianga i lunga o le nei au fia. Lunga o le nei e kalesia. Ina ia mātou ngā lulue pea. Manuo ia i mātou le ngā le ava noa ma le ola. Ai lei whaatou wha i le oti pe a o mai. Te talo lea wha mangalo i mātou. Wha manuia mai ono o Yesu. Amen. Tu sai fo i male ngā luenga le nei tai au